tuk chua nuam ule thazing August ni somni pariat sang ni somni panga ni nga ni ani a zoram news ngai thlai ni lo thlir hawang u district level na shamuk Bharat Abhiyan hnuaia rui hlo do be puipeng pakhatatan lunglei DC office chuan nimin khan hlotling takin ni khatatan borsap be deputy commissioner for a day ti hunan buat saya borsap na tho dana taka anriat na turle mo phurna poimo langam tura fui phur tuatan lunglei kho pui chunga zirlai nau pang paruk chu borsap thuthleng lua ti ran ni Breaking the chains, prevention, treatment and recovery for all. Ruilau khai dia chutcha, mitim ta na inven na, enkol na le ti dam na ti thupui manga, lunglei district borsa pinaf nit man kai shwaya malak na hi, an mahuna shwai tu din mun lua tora zirlai ti chaw phur tua tan le, ruilau tel lava an tum hlen chuak tora, tumru na petua tan rua manani a, lunglei kho pui chunga zirna konga ti thale enton tlak zirlai paruk. Joseph R. Van Lalpeka, Government High School Lunglei, Silal Ngai Zwali, Sacred Heart Higher Secondary School, Arlal Ming Muan Puya, Sacred Heart Higher Secondary School, Judy Silal Enkoli, Baptist Higher Secondary School, Kezo Muan Puya, Baptist Higher Secondary School, Grace Silal Chan Swai, Government Higher Secondary School Lunglei chu Hemiatan Hian Thanan ni. Zingdar kwa borsap lir thei mangin zirlai thanswa paruk te hian borsap pisa thlengin borsap na tho dan sang sang shil fia an ni a chumi hnuwa borsap pisa pindan sang sang fangkwalin thoktu te ne nan in koma DC conference hola department som pahni LMC DRDO supply revenue transport education health and family welfare PHE PWD PNE, UDNPA le police ten an na tho danan report chungai thla in kom ho na hunan mang bok. Hemi hnu hian DC dor tu mi puite mamo le har sat na te an ngai thla a borsap na tho pindana thuthar the dar tu te nen in kom bokin he huna hian borsap thut thlenga thu in lunglei district mason na tur sang sang mason na rural siam rui hlo do chiat rup na laka in ven le zirna le in fiam na ti mason konga an ngai dan thuthar the dar tu te nan zo chu an changa DCSO office muna multi level car parking sakna tur mun ma buat sai mek le civil hospital Lunglei health ATM amuna tlo in an envia bok zirlai borsap te hian lunglei borsap pinaf ni man hova thingtlang zirlai te tana lekha bukhon khom run pui booknest initiative kalpui chungchanga DC conference hola thut khom chu atakinan chima hemi hnu hian ni khatatan borsap hun mana tanga an thil zir chwa le an ton ria te in ril ton na hun buat sai ni in borsap pinaf ni man chuan zirlai borsap te hne na hian thuziak certificate hla na ni zirlai te chuan ni khatatan borsap ti hi an hlok pui thu le thil tam takan riat bel thu soin chun zom zela tan tha an ti thuan soya lunglei borsap po in kalpui chun zom zel tura rwa man na siamin lunglei district chunga zirlai tam zokin hetiang hun rem chang hi an chan thei nan SDO civil le BDO te po in subdivision le block levela local pui turin rwa manani Puak phura in hlo MCS prelims exam a in ziak tling Tenzol tlangwal rem ruat fela ma machu tun hnaye MCS prelims exam a khan in ziak tlingin MZP sponsorin Delhi UPSC coaching a kal don Zopuak phur chuan social media an page an lom puina thu athalak nen tar langin remruat fela ma mahi zopuak phur meng bar tangkai le taimata kani a tunhaya MPSC in MCS prelims exam abuat saya khan in ziak tlingin MZP sponsorin UPSC coaching kal turin Delhi lama achuk thladona zopuak phura tanga hetianga in ziak tling thei kan nei hi kan chuang hlea akal zel na tura du sakna sang ber kan hla ne an ti
zopuak phur hi aizol khopuyami bungrot hiara in hlo thinan ni a in sangna bungrot chi hrang hrang balu brick cement cubic lung rora ti vel thiar te in lua son tur bungrot thiar te thil rit tak tak hun son le rit choi lam na chi hrang hrang thoka in hlo thinan ni Paul anginan oma member thanem tak ni in ni khata tho turan mu tam deu chuan mun hrang hranga anin sem dar thina thalai abikin mi parwal ni in zirlai chhun lama class kal ngai te po in zan lama in hlo na nan chhor tangkai hle ani champhai tlang sama in pakhata chim nimin tlai khan champhai tlang sama mi zo dei thangi in asam dai chu achim thulak nei na tarlan danin in chim ma chia hian in nei tu nu le in leng te chu tlan chuak manin mihring chim tel puya nei lawani in chima bungro om te hi nimin tlai khan tlang sam khotlang chuan an seng hoi nga la malak zel dan tur po khotlang hrai tu te nan ngai twa nga lani MPCC President Pulal Thanzaran ZPM in Health Minister chak taka nei chuwan nei thla ka ti Congress an sarkar chuan ZMCNH hi ama a ming ngai mi marti nan thlak le don ti asoi Nimin Khan Congress Bhavana Congress thalai ten Pulal Thanzara hi an choi moya thalai te mathlir soi ho na hunan mangal bok thu soin Pulal Thanzara chuan mi martia thlak le chu research ti na tlak khopa buat sayan du wang ni ina soya ZPM sarkara health minister chak takan nei chuwan nei thlaka ti thu soin theito panlo chwa ve to na enkol na konga amalak na chulom omati thu te ICU te po da bela ati changtlun na tura man na sang sangan nei chu ramtan po acha ti thu soyani Mizoram rui lau man khat tak opiam cheng noi khat sing ni sang man huan man Excise and Narcotics Department le Assam Rifles strang kop chuan an thu don bo zuin si tlang pui long tai district a an rin hlel in pakhatan dap na atangin opiam gram zani somli pasari point paruk panga cheng noi khat sing ni sang man hu mi pahni ku ta tangin an mana anei tu nia pu te hi Excise and Narcotics Department long tai chuan chui zuya tan le malak zelani theina nan langa lani Excise and Narcotics Department lung leya thok tu te chuan tun tho le ni August ni somni paruk zan lai khan zotlang petrol pump bula meiche pathum ne na tangin heroin gram somkwa pariat point pakwa pariatan mana anei tu pu meiche pathum chu Nimin Khan district jaila da lu anni Excise Department in an thu don bo zuya dam doi nei tu ani arin lel meiche pathum an man te hi an mani in chal danin Laltan Puyi, daughter of Lalram Lunaleit, Champai Zotlang, Lalbiak Feli, daughter of Barmoya, Section 2 Ra Siveng Lunglei, Remruat Kimi, daughter of Lalchuan Moya, Bazar Veng Ten Solanni. Bualtidaya Min Le Thole ni August ni somni paruk zandar som pakhat vel khan bualtidaya le min thin na mun le atlak bel le a nimin tlai lam thleng khan kong atlang lo chanchin buat sai lai hian lir thei tang khang a om nuala atlang thu donala ni lo helei min hian long tlai SDO sadar bolero anol liam ni in thu donani a driver ero motor atangina chuk man ni inan soi Mizoram sarkar chuan lir thei lei tharwak wak lovin mimale mo company emo farmi mote lir thei mansak outsourcing of vehicles awar to dona driver po lak bel wak to lovin lir theian mansak tur ti driver ri na tumbok GAD chuan tun nai khan notification di chuakin outsourcing of vehicles ani to don thuan tar langa hei hi sum le pae in ren chem na ata na ti ani he scheme hi pe ani huna chuan a huam lo te ti lo tan chuan department te lir thei lei phal sakan ni to don lawa lir thei lei na tur poisa po pe kan ni to lawang an ti Outsourcing of vehicles in a huam department te chu driver lak phal sakan ni to don lawa scheme awanga driver chuangan om chuan department emo office danga emo kaltir tu mani
Nimin August ni somni pasari sang ni somni panga ni lai ni chun khan Aizawl DC Conference Hall Aizawl District Sanitation Task Force an thukhawm. He thutkhawm hi Aizawl District Sanitation Task Force Chairman Pulal Hriat Puya Aizawl DC inakai hruaya April ni somni pathum sang ni somni panga a Chief Secretary Hova DC 10 Solid Waste Management SWM Rules 2025 kenko konga meeting an lo nei to bo zuina ni in compost plan mamo dan zir chian chungchang te Solid Waste Management Center sanitary landfill siam chungchang te SWMC pe felani ma a damsite man chun zom dan tur chungchang te PPP mo te enkol mek ibok plastic waste management unit mang tu khothen khatte atanga user fee lut thatok lo chungchang te fecal sludge treatment plant FSTP din na tur munma identification le akai noi thilpoi mo sang sang soi hawani BSF lak tura center pathum atangin mi za theu la kani don Mizoram atangin BSF constable GD zathum la kani dona center pathum serchip Aizawl le lunglei atangin mi za theu la kan ni ang Nimin Khan hemi chungchang hi soi hovin serchip DC Pupol El Khuma SP Gavit Gokna BSF how to tele mi poimo dangte serchip DC meeting hall an thukho mani Serchip Center hian District Pathum Serchip District Khozol District le Champhai District a Huama Aizawl Center hian District Pali Aizawl District Saitwal District Mamit District le Kolasip District a Huama Lunglei Center hian District Pali Lunglei District Siaha District Longtlai District le Nathial District a Huama ni Dilna form hi serchip DC office lak theyani a social media kal tlangin PDF the darani baka BSF website atanga download theyani bok NCC C certificate nei tetan 5% mark bel sakan ni anga B certificate nei tetan 3% A certificate nei tetan 2% bel sakan ni ang Recruitment Center chu Sports Complex serchi panidona Sorkar choltiam lawin September ni atanga September ni somparia chungin form fill up sanen serchi Sports Complex a kaltura ni a an form te endik sakan ni anga physical test atan admit card pe kan ni bokang passport size photo baka education certificate schedule type certificate le Aadhaar voter ID ration card Xerox copy kentel turani a heng Xerox copy hi mania attest self attest pomani ang physical test chu September ni somni pathuma tanga October ni kwa thleng nei turani a written exam chu October ni som pariata nei turni in October ni somni pani a written result hi puana ni anga medical exam chu October ni somni pasari atanga November ni li chung nei ani ang BSF constable atling te result chu November ni soma puana ni ang Mizoram Legislative Assembly for Truthkom Ni author Mizoram Legislative Assembly for Truthkom chu nimin chomhadar som lea chan ve khan Assembly Speaker Pulal Biak Zama kai hruain tanani a Truthkom tanani vele session nei nunung berle tun session in kara ram hruai tu thi te pani Mizoram Rajya Sabha MP Lui Puronal sa patlaw le Dambabial tu MLA Pulal rin tuang asai lo sun na hun manani a Chief Minister House Leader Nibok Pulal Duoma Leader of Opposition Pulal Chandamaral Tele Party Sang ai o ten an chan chin an soi nuwa ngoi rengin minute khatan ding ani Zone le chan na hun man chun zomani a chumi nuwa panel of chairman atan po HLL zir liana po KLL dong liana pi prova chakma le puti lal limpu ya ruatan ni thu soin paper pariat pharani a report present na hun manani Kuddo khapna dan siam tur Mizoram Prohibition of Beggary Bill pasani
Bilpulut tu Social Welfare Minister Pilalrin Pui chuan Mizoram Prohibition of Beggary Bill chu Karnataka Beggary Act 1975 entonin Mizoram milinan herem ti asoya Mizoram Prohibition of Beggary Bill chu dana achan ngei theina na pulut ti soin he bill putlua hian Local Relief Board ta atul angin NGO le ko shante memberan ni thei thua soya kuddo te chu receiving center da photan ni anga darkar somni pali chungin an chung te hne na emo an local na state emo da kirdan tur ngai to ani dona hona tur nei lo te chu relief center da in heta hian an ma ni enkol dan tur ngai to ani don ati a aizol kot chwa sai ranga re la lo lu thei to awangin kuddo tam tak lo lu thei na a om ti in hei ba ka hian mizo khotlang le ko shanten mi chum chhia te an chom dol thina wangin tran rual chuan kuddo om lo na state ta Mizoram hi siamani thei thuwa soi Mizoram Prohibition of Beggary Bill soiho na a hian opposition leader Pulal Chandamaral te chuan Mizoram thirin he bill hi house a phar hunala ti lo thua soya kuddo om lo se ti an du ralin kuddo om lo turin mi puite changkang thei se an du thu soin he bill hian zo inspiration le media rang rang kal tlanga mi har sa jok te ta na tran puina khonte Christmas le kumthar inkara wantlang huna pol le mi malten zai manga tranpuina an khon thin te po khaptel ani don ati a tranpui ngai le dom kan ngai te dom thin na mizo nun zemoi le Christian nun moi khapna tur nia ashiat thua soi Pulal Chandamaral te chuan kuddo khapna dan hi Central Sarkar le State Sarkar te nan siam thei lain voin thlengin Central Sarkar in ala siam lova Ministry of Social Justice and Empowerment chuan kuddo te enkol le malam hun siam turin ma alak mek lain Mizoram Sarkar in dana duana chuan kongsira middel zai thin te tiamin kuddo te chu police ten manin bona cheng sanga a choi tir do na manno nan ni chuan cheng sing khat thleng choi tir thei ani thu soin kuddo ten ei tur po an nei lo lain khoya paisa nge an choi ang ti le kuddo man te paisa choi tling khom sarkari na I tem ni ti zo na zo ta kumsom ni liam ta atanga bairabia re la lo lu chung po in kuddo an lo lu hum lawa wangin sai rang re lo lu tur chu lo thon oma ngai lo thua soya ILP tel lova lo lu te chu thon thla jok mai turin arot bokani BJP MLA Dr. K. Bay Chua chuan Christian State ani angin Mizorama kuddo khaplova kuddo ti rem dan tur konga omzo karin thua soya social issues kai noya chuan India dan pui nuaya autonomous district council te chuan mania danan siam thei thu soin he bilin Mizoram pumma huam tur thu chu ennon le se tha ati thua soya he bil hian pian phunga ral ban lo te a huam do na wangin chung mi te chu dan bo chetua chiaran ni don nia hriat thua soya mi chum chia te ra be na angati thu soin thlo pharsa ati thua soi Congress MLA pusi ngun lian chunga chuan re lo lu tura wanga kuddo an lo lu treu tur anga ngai chu thil dik nia a hriat lo thua soya ILP tel lo chuan tu ma Mizorama an lo lu thei lova sarkar chuan chu tilam chu khauzo kin kalpui se ati thua soya Kaushan upa ani ang po in kuddo khapna bil chu athlop thei lo ti asoya kuddo te chu pian phonga rual ban lawan ni a andu awanga kuddo an ni bik lo ti soin pathian lal ram din tum sarkar tan chuan an bil putlo chu in rem lawati thua soi state dang te chuan lo ti ma se Christian state kan ni angin tranpui ngai te chu tranpui jok tur nia a hriat thua soi bok Chief Minister Pulal Duoma chuan Mizoram chu mi fir fiak ten kem pan nei na tura mun rem changa ngai ani to awangin sarkar lai puya ho tu te phal na in Mizoram dan kala nam dang lo lu te chu no chwa run pui nei ani don ati
House Leader Pulal du oma chuan Mizorama permit nei lava namdang om le ILP top to nu po ala oman tam lutuk ti soin local council rang ata tolin malak zelani tur thua soi Pulal du oma chuan Mizoram rel lo lut tur le KMT tipikong pui pei trep to te chuan ngonga nei ngei don ati a tuna bai rabi rel lut ang ngotani lawa wang le mikhwal tam takan lo lu don awangin lo in buat sai lo ka tul thua soya put do lo thei lo te chu ma ni veng thewa azon chwa thei ati a chutiang chu pi pu te hun lai atanga mizo te ti thina ni awangin ma ni veng thewa thei top chwa in social organization te nen tang rwalin sarkar chakna nen kholaya kut do thuan omlo na turin mala ka trul ati a dan bo chetu miswal anga chwa an tum lo ati Nimina House putlo Mizoram Prohibition of Biggery Bila chuan mihar sa zok te chanpui na tur khon charity khapna alo omani chuan andan duan chu enno na siam thatru lati thua soya he dan hi social activist te pon siam tura an ngien ngoi thu soin he dan hian ADC area po huam ngei se tha ati thua soyani Mizoram Forest Conservation Amendment Act 2023 Pomani Environment, Forest and Climate Change Department Minister Pulal Thansang chuan he resolution hi sarkar masa a khan do da lalo ni to ati a Forest Conservation Amendment Act 2023 chuan Forest Conservation Act 1980 chu siam thata tuma athil tumber chu India ram ngole biodiversity hum hal rwala mason na tluan thing nei ani ati a in kai hrai na thara chuan exploration le survey chen khat ba ka thingza thleng ki theina chu central sarkar a thlen ngai lovin state sarkar in phalna pe thei to don ti soin forest kai noi project ranga state sarkar in olsam zokin thutluk na asiam thei to dona chu ba ka ven himna lam siam po ati olsam dona ramngo enkol na thazok nei theina ani ati Hedan nuaya hian ramngo le thing omna chu aram zaw zong mun thuma thena mun khat thlenga ti pun tumani thu te chu an than chho zel na tur kong nen poimo na pe kani tur thu te ramngo enkol lama ham that na le enkol tu te eizon na ti changtlun te po atela heiba ka hian forest ram rel kongimo wantlang kongimo sarkar ina enkol mishing chen na kalpo na ata na poimo te chu hectare point khat thleng thia theiani a ramhason na ata na poimo kalkong rekong le transmission line ba ka ramhim na chungchanga poimo international border line of control le line of actual control atanga kilometer za a omte inven himnan le rurel poimo dinnan ram hectare som thleng mantura forest land ra manani thote asoibok district thar hontum na a omlo GADN call to Chief Minister Pulal du oma chuan INC member pusingun yan chunga zo na changin tundin muna sarkarin district thar hontum na anei lo thu house a shil Tuirial bial tu MLA Pukelal dong liana zo na Agriculture and Farmers Welfare Minister PPC Vanlal Ruatan Ziaka Achan Danin Zohen ko kaltlangin munpia ro quintal sang ni zali somkwa pariat leyani a empanel buyers ten quintal sang riat zanga somthum parukan leibok nan empanel buyers ten quintal sing ni sang ruk sari somsari pasari leibokin awaya mamshiat puina amun phiaro leiza chu quintal sing thum sang sari zariat som pakhat atling empanel buyers ten mun phiaro ungraded an leina re thi keji khat cheng somsari atanga cheng somriat te ani PPC Vanlal Ruata Agriculture and Farmers Welfare Minister in zo na achan danin sarkar chuan so thing leina atangin cheng vai bel che somsari point pakhat pakwa kutna thok tu te ne na ape chuak to a September sang ni somni panga chung hian pek kim thei be se yani
July ni somthum sang ni somni panga thlenga Mizoram sarkarin so thinga lei support to chu quintal nuai thum singli sang sari zathum somriat pasari ani Land Revenue and Settlement Department dan ding lai siam that rotna Mizoram Land Revenue Amendment Bill 2025 pasani He bill pulut to Land Revenue and Settlement Minister Pubilal Chanzova chuan British in India a ophun lai khan Mizoram Revenue Administration an kalpui lawa wangin kumsang khazakwa somriat pasaria Mizoram chu state puitling ani thlengin Revenue Administration mo mal nei lovin a om atia Kumsang ni som Pathum Khan the Mizoram Land Revenue Act 2013 siamani a he dan hi aman tlak lo hle a central scheme thatak dong thei turin dan nei mek chu siam thata ti chang tluna trol thua soyani Aizawl West 3 bial to MLA Puvi Elzai Thanza mazo na Public Health Engineering Department Minister Professor Lalni Loman Ziaka achan danin Aizola tun din muna tui connection singriat sangli zali somkwa a oma niang nara Aizol mi puite tui pek turin ni khata tui litar maktaduai somriat mamo ani Tlong lui tui nut chan rang rang a oma chung te chu tlong tui fin tu lui te a lei vung le bol hlo pai wangin tlong lui kwam catchment area a leimina om wangin tlong lui kwam catchment area a mason na na tho a omin khati zong khatukina zoram news kan ti chwa theyani a ngai thatu chunga lom thu kan soye